Yojavai tusa kajamdaman na makachina na sulivat. Saka tutsua kajamdaman auruja patsuni na kainua cemas auruja sepuin a kainua cemas imazai tua kinudan nua marka singkaulan. Imazai tua sangasa nakayan imazai tua itakaran pacutapuru katu itakaran. Setu sincuang icang ije tao si ije. Tisunati tiafiru azua patara kinudan katwa sinituru ni Yesu a penulat a kemasi patagi la patya sema tarivavau ti maju tua zua adau ku sini pasemara wanga a penulat itua si cai sangasan na ku vencikan katai sangas tua sema tarivavau na pakatua talaparawatsa na vavak ti maju a paza zeka-zeka tazwa pinili ni maju a marka sini kaulan. Pai ti Yesu ka na masa yanga remaing tua uri sila raya na kemelang nua marka singkaulan. Saka sepata puru wa adau aki papa susu nanan daya maju a palaruai tu valualu ti maju sa tau cika-cika retua patara si palavakan nua cemas ka nak ki epu daya maju ti Yesu pada zeka-zeka ta maya tucu maya vai-vai ka kemasi Yerusalem karavau azwa sini ke eces ni kama mava nazwa no rinandan nako sini vivu anga ayatwa ti Yohan zalum sini pakiraurau lakwa inika ure makapidal kimuna pakiraurawi anga tua talaparawatsa na vavak ayain ka nama epu-epu tia maju kiwata te Yesu maya tucu marerai aki mavan tucu urisu silinjelan paciker tua kuni nua Israel sau-sau aya ibu ti Yesu te maju ti kama mana uri penenet tua adau katwa kara neman inika nangwa kemelang mun lakwa no kinizangan mun nua talaparawatsa na vavak kimuna papupitsuri sanu talu Yerusalem ipinu Yudayan puringet-inget katwa i Samaria pate laviavi tua i katsawa nanga kisang ro pakela-kelang tua patara tiaken ayain ka na ivo anga amaya tua jua patsung tia maju tu ararapen ti Yesu apasa vavau manu repusen ti maju sa inianga ka patsung tia maju pai ka sema vavau ti Yesu saka temangu-tangul pasakarwarwan tia maju izwa zaman rusa al-alai na marinjil idedet na kemava tua vetserai ibu azwa mandosa la sekaridaya aku muna patsutsuna pasa karwarwan aichua pina savavau i karwarwan kemasi tanubuna ti Yesu uri mantizanan namaya tua no pinatsunan ka vai-vai ka pasa karwarwan ayaim aichu kainua cemas satu su asinana purwakai imazai tua arwa karan lakwa no kinizangmung nua talaparawatsa na vavak kemuna
papupi suri sanu talu Yerusalem i pinu Yudayan a puringet-inget katwa i Samaria apate labiabi toa i kasawa nanga a kisang ro paskelang toa patara tiaken ayaim satu处asini pupatarvan回应大使命。马太福音25章记载，耶稣在3个仆人的比喻中提到，天国好比一个人要出外旅行，就叫了仆人来，把产业交给他们。他按照他们个人的才干，一个给了5000块金币，一个给了2000，一个给了1000，然后动身走了。按着个人的才干，是指从上帝而来的恩赐，依照每个人的专长，不论上帝交给我们多少，我们都应该善用自己的恩赐能力来服侍上帝。在威廉·克里的生命中，我们看见宣教热情，他用一生用上帝所赐的才干和能力，完全忠心地回应耶稣所吩咐的大使命，向神求大事，为神做大事的宣言。如今仍激励每一个领受大使命的基督徒，都能领受圣灵的能力，为神做大事。Sinaya tu soka jaman-jaman latina na kisamula latina na mahasiswa tua inati noa cemas namatay noa jakine kasawan jakina nindilan asa-asa akiri-kiri akudar-kudar anamarilay ngwa esun anamamaaresun inati sunwa anakama cemas saka latina na papulat tua mana baru tua kiniman takama cemas saca kisamula saca karba tua cemas tu pinabayan tua nama kacina gemau-gau tua mana inati nua takama kacawan i kacawan ayakena apa semarau saka tucu asini pakin menemukan ujian 我是否愿意善用上帝所赐的能力，忠心地服侍他，并积极参与宣教的事工。Sina dan cintu soka zaman-zaman aruca gigaduina kinmem latina nagamalu akinmem ayakana pasmarau kainuri。亲爱的上帝，求你教导我善用你所赐的各样恩赐，借着圣灵的能力回应呼召，为你做大事。奉主耶稣的名祷告，阿们。Mali-mali tuso ka jaman-jaman nama kaca nami sasalan sumupu kilarai tuamana sini padzika tuso ka jaman-jaman tanutim latina na kisamula latina na kiparai latina na kipasusu tuamana sini sini kietse si chao tua kama semas latina na kisamula pusarat tuai kiukai imazai chunghui imazai chunghui tua markasen sengananga apini sini papu penitan tua rucak sikipu sensengan latina na kipararai latina na kilaruai tua tia sensengan baika temau ciker baika bali sakit baika pusarat tua timai manga ayakena pas semarau saka mali-mali latina na suleva tu suaca kini adaban大家平安。